روزی وصلی دوستداران یاد باد آن روزگاران یاد باد. کامم از تلخی غم چون زهر گشت، بانگ نوش شادخواران یاد باد. گرچه یاران فارغند از یاد من، از منشان را هزاران یاد باد. مبتلا گشتم در این بند و بلا، کوشش آن حق گزاران یاد باد. گرچه صد رو دست در چشمم مدام، زنده رود باغکاران یاد باد. راز حافظ پس از این ناگفته ماند، ای دریغا رازداران یاد باد. روز وصل دوستداران یاد باد آن روزگاران یاد باد. агар дӯстдори панди ҳофиз ҳастед, пас ин озмун барои шумост. маркази хират озмуни ғазалхониро дар портали YouTube роҳандозӣ кардааст, ки барои он сину сол тамоман муҳим нест. шумо метавонед як ғазали ҳофизро худатон интихоб карда, дар назди дурбини телефон ё камераи худ хонда ба озмун ба хиратбод ирсол намоед. мо онро дар саҳифаи YouTube мегузорем. ғолиби ҷои аввал соҳиби 1000 сомонӣ ва 10 китоби мотиватсионӣ аз маркази хират хоҳад буд. нафаре ки ҷои дуюмро ишғол мекунад, соҳиби 500 сомонӣ ва 5 китоби мотиватсионӣ мешавад. соҳиби ҷои сеюм соҳиби 5 китоби мотиватсионӣ мешавад. фақат таваҷҷӯҳ кунед, ки ғолибонро мо аз рӯи тамошо, аз рӯи коммент ва лайкҳо дар YouTube муайян мекунем. ҷанбасти озмун санаи 20 декабр. метавонед барои маълумоти бештар бо рақами 902 55 02 90 занг бизанед. шитобед ва ҳунари худро бисанҷед. ба ҳамаи шумо барор мехоҳем.